Susan, Grace. Okutana hono kugito kundi abantu 10 omwe wenkano wabirajwira katimba kandi aho niho muri Reverend Apollo twetise agambirira abakundi naba ngo bushwere tikatimba ningembaga Ukuru wakabona wakajwara konkana na ekitetea cyawe na suti yawe norebe kaje haleluya mwenye mutatarisha kuuza takatimba akatimba ko ibyo abantu bakweteka tekera tube katimba na zakajwara kogana wotakine okugitwa kugumiza ogu nagira ngo Abakundaine ko bari kutera no mbushwere nibahangara munonga bagira no kwesigana okukira abandi honogu nagira ngo kuyakira umwanya musya ogwangarama yashanga hiburi muntu atagisirwe nangwa no kwika kuburo kuzaraba no mudini ekimugemerise gito abantu abo mukono gumwe kandi nakigumizamu tukatayikiro cha Mothers Union cha Mary's Day twaronda bo kutasi abatuburira kuna burize ntibitu hakabahoki ngo abantu bari okote bageisirwe hata nagira ngo reka tuteho okugitwa twete mu mass wedding kandi kubugitwa kwabusha abantu bizire abantu 10 abitwagitizoberi kandi abandi nabo behandikise koka bagira ngo ubone benda amazoba gabo gwenorewe umurango ogu wire cyagwe cyukozire yangungire mwene ranganya chimpsi zoberi yanjye we no mukazi tumazere imyaka 22 nanye kumpurire iki nayitaga ngo tugito tuzombuswera uburkwera Gasha kwa Ruth Nwamanya.